Praise God. Ngasizwa ke inkosi Badula nami ngihlupheka ukugula. Ngagula inyanga ezintathu. Angigula uMay, uJune, uJuly. Amathemba sephela. Ngathi lapha ngilahla ngisho isikolo. Ngoba sengiyazi ukuthi inyanga ezintathu nenyakeni angizuba khona esikoleni. So yangeza ukuthi ke isikolo ngisicame. Kuningi ke ekusenzeka during leso sikhathi. Mina ngangisengasakwazi lento ekuthiwa ukulala. When ilanga lijika litshona bekuba ngathi ngalibamba lingashoni ilanga, ngoba ngiyazi ukuthi angizulala. Angihlutshwa intanga ke ekuthiwa isikhova esasifika sihlale phezu kwale-room le mina engilala kuyo. Emveni koko ndingaphinde ndibone ubuthongo ngcinezele kusephandle ekuseni. Ngiyambonga uNkulunkulu owangibiza. Mina zange ngishunyayezwe. Ngangihlutshwa yinto emane ithetha bakini. Umbuzo wokuthi mawufikile kuMeyokinto othi uyawusindiswa nini? And lo mbuzo mawufikile ukunyanzeleka into yoba kuMeyokinto nwabe nonwabile nwabe nsenzane. Kufuneka ndiyihoye le nto. Kufuneka ndibe nempendulo futhi endiziphendulayo, ngoba emveni kokuba ifikile kuba kwinhlanganiso yona endibanayo apha ngaphakathi. Intoba yintoni enokundahlula xa ndinokusindiswa ngexesha if ndifike kwi-friends ndi-endaphe ndiyivula le nto ezi-debate apha kubo. Intoba hey madoda, xa sinokusindiswa yini wena nokwahlula kufuna ukuzwa apha kubo. Batsho bathi omnyadaya amantombazana njalo. Ngithi ke mina hayi into endiqonda ingakusokolisa apha mna ugwayi cuma. Le ndithetha ngayo yona noko ayikho apha emzimbeni, ayondelanga apha emzimbeni. Ndinako ukuthi ndiyomxelela noba le nto besizayiphelile. Into ethi ke azange ngishunyayezwe. Khumbula ngenye ilanga ke nge-12 zika-October la inkosi ke yafika ngamandla yathi namhlanje awukwazi ukulala namhlanje unganamukelanga. Ngaphuma ekhaya, it was past 9 ekhaya, ungabe khona le nto yombane kumnyama ezinsukwini zobusuku. Ngizohamba i-distance ende ngiyokhangela amantombazana amabini ayisindisiwe. I believe kwabesifazana ngoba bazele umpostile namhlanje. Ngawukhangela ke la mantombazana lakhe ngafika bengikalali babeye ngesikolo nabo bexamisile, kodwa bafika bayimele insindiso yabo. Ngoba ubaba bengekho ngangeke bena umnyango ukuthi xa ifika lento kuzobaleka kuyena. Ngafike ngangena imishwankathela nje, ngafike kusathana wangixela ukuthi uqhela ukuza apha nayo ke la clear amen, then bathandaza nyani
kwacollege manje sasenayifaka uqhaluza apha nosentshiba uzele ezinye izinto now namhlanje kwenzekene aliboka benenkosi naye bathandaza abantu babiza abantu from Yesu dangasiphakamisa isandla aliboka benenkosi emveni babevalile ngomthandazo yathi into bendithe kwanyanzeleka into bandibacele bandiyacela kusisi ngicela nindamkelisele yes ngiyayithanda ukuthi zange bayidawutha mhlawumbe ngiyadlala asebephakama bathi axhoma isandla kaxhoma isandla bathi ngenza umthandazo bayamvuma inkosi yaba ngumsindisi ayinkosi nomsindisi kwempilo yami bathi makufika ekhaya into yokuqala ngiyenze is to read the word. Reading the word ncwadi kaJohn nyani makufika ncwadi kaJohn ithetha ngalento egqiba icacisa kakhulu ngalento egqiba kuyenza bathi makufika ufika ujikeleza umsutshise ngegazi nyani afike ngenza nami lento yamaphambana yamageza mosileke ibona kanti because we understand lento kwesibili sikholwa ukubona usithina sinabantu abamnyama ngafika nyani ngajikeleza bazalwana for the first time in my life nalala lento yathi I remember ukuthi ekseni mangivuka ngavuka ngilele ngomqolo ngavula amehlo ujoke phezulu kwakhile kumlento le enginikezwe ngalamantombazana inamandla ngoba bekade ngalali kodwa ukuhlangana kwami nayo ngingalala ngathi noma abantu bayahlukana nezinto kodwa le ngathi isiqobo that day ngathi ngeke ngihlukane nayo. Since then, it was 1999, kunamhlanje zange ngabackslide angithi ngcono kodwa ngisizwe ile ndoda esize kwiconference yayo la. The Holy Spirit build your relationship with the Holy Spirit. You won't go wrong in life. Sizoyiqalisha ke lento izikhathi zonke ukuthi kune order eyenziwa lezulu before I preach. iBhayibheli lithi wenjenje uThixo uthanda kwakhe ihlabathi ithi uze wencama unyana wakhe kuphela bamzeleyo, so that bonke labakholwayo kuye bangajabalali underline kepha babe nobomi obunaphakade. But ngenkathi efika uJesu ufika kukho indoda ebizwa ngoba uJohane. Elithi iBhayibheli uJohane wayeshumela inguquko noxolelo lwesono. And then ma efika ke ngokuna uJesu ithi iBhayibheli ufike ngenkathi uJohane esemlanjeni ebhapatiza. Njengoba efika uJesu nje ufika ebeke wajilelwa uJohane ngaye indoba uyeza onamandla kunawe Johane, lo uzayo wena awunalo ilungelo loba ungadatsha ngitsho ibhatata ayimele imitsha yebhatata zakhe. So in other words mkhulu kunawe. Yaseyajilo lethu ukuthi yena njengoba unobhapatiza ngamanzi yena uyobhapatiza abantu ngantoni ngomlilo nangomoya ngcwele. Nyana fike kuJesu ngoba sifuna sijonge lento bezalwane ngiyadlula nje namhlanje
so that sizo understand ukuthi why silapha namhlanje. uJesu wafika washumayela inguquko, wangena ezinyathelweni zika John, naye wafika washumayela inguquko noxolelo lwezona ingase sibambe thina preachers, so that singamphosi umhlola. Wafika uJesu wangena ezinyaweni or ezihlangwini zomuntu ebethe, because kulento kune-order. uJohn ngeke ngikwazi nokukhumisa imitya embadada zakhe, but same place omkhulu kunoJohn wafika wasubmita. Yes, wafika wasubmita kuJohn. Wathi John ngenze ifavor, ibaptise, submission. Athi John ngeke kwazi, athi lo yenze okwakaloku nje, so that uzalisekise lento engize nayo. Ngeke badiva kwabantu bakho John uma ungayenzanga lento. Ngicela ukudla apha ezinyaweni zakho John, ngingena apha kuwe phansi kwakho, ngoba into okusetshenziswa nguThixo iyahamba nokudla, ayihambi nokuzazi. iBhayibheli uJesu wabhapatizwa nguJohane, and then ithi ma ebhapatizwa ithi iBhayibheli isayi awayethindele ngayo uJohane before uJesu afike, uba uyawubona ngayo uba nguye lo. Ithi iBhayibheli lavuleka izulu, lacazuka izulu, kwaphuma ezulwini into enjengehobe, which is the Holy Spirit, wehlela phezu kukaJesu. That is why iBhayibheli lithi ma efikile, ma ephe wafika uMngcwele, ithi nokana. So in other words, uJesu wayengekakwazi ukumuva, wayengekakwazi ukwenza niks without the power of the Holy Spirit. Because Jesus, uYesu engekho umoya oyingcwele. uJesu ukuze abe namandla kwadingeka the power of the Holy Spirit yehlele phezu kwakhe. So it's the same thing nathi. Asikwazi kwenza nto ngaphandle kukamoya oyingcwele. So there is noma singekulemesa olibandla libekulemesa likuyo. It's because of Lifanele, the owner of the church. Xa umzali engekho ekhaya, abantwana bayancindana, bayatshisana. Xa uMngcwele engekho ebandleni, kuvula intlebendwane amathuku. Two sengivala enye into ebalulekileyo kwasebebemazi uMngcwele ufana no-petrol in a car, or ngiwufanisa ne-petrol emotweni. When you start a car, ngisho noba yinjani engakanyana engakayo petrol iyatsha iphume. Njengoba sisuka lapho besihleli khona siza la igauge, ngeke uzofika la isekulanda yime kuyo.
because ike yahamba ibango ishingahamba kabango ukustart ngoba istart nge-diesel or nge-petrol emoto. So it is very important into yokubana each day mawuvuka umcele uMoyengcwele baMoyengcwele ngigcwalise. Njengoba mawuzawuthatha ihambo uphuma ungene egaraji, ngena kwigaraji yakhe suvuma uphume emsebenzini ungaqaliswanga ngamandla kaMoyengcwele. Ake siyezweni lenkosi ke. Ngibulise kakhulu namhlanje. What guys are here? Chapter number 12. From verse number 1.
Ezekiel chapter number 12 verse 1. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, uhleli phakathi kwendlu enenkani. You know, I don't know, but kunento engingayinothisa when ngijonga indlela ne-approach kaThixo kulo umprofeti uEzekiel. I-approach, it's different. La uThixo udila noEzekiel ene-anger. Number 2, uEzekiel uthunywa kwesisikhathi. Uthunywa kulesi sikhathi la uThixo ephelelwe ithemba kubathunywa. That is why i-approach yakhe in this man ingafani nabaprofeti bonke. Lama approacha kwenye indawo uthi mntu ndini yithi kwabantu. Akanamazwi asoft azawumenza into yoba uEzekiel abe kwi-comfort zone yoba onwabe, because yena ukula level yokuthetha noThixo. So kumenza into yoba ekona into yoba mhlawumbe uThixo uye wajonga wafumanisa ukuthi abaprofeti abaningi baye barelaxa, abanye bangenwa yi-pride yokuthi nawo bayasetyenziswa, izinto seziyenzeka, basebelibala uba ubani lo owenzayo, basebethatha usuku balithathela kubo. Now apha kuEzekiel ufuna uba angalenzi iphutha, ufuna uba baka-understande inhliziyo kaThixo. Uba njengoba ndikuthuma nje ndikuthuma inhliziyo yam injani. Ngoba umntwana wakho nawe xa unozuthi mntwana ndini or mntundini, igama elithi mntundini alinavelu, akho nto alikwenzi ube nevelu. Ngoba eyona uThixo wayifuna apha, wayefuna into yoba uEzekiel makabe sezingqondweni, maka-understande i-feeling kaThixo, into yoba uThixo ukweyiphi intlungu, azwe i-heartbeat ubetha kwenhliziyo kaThixo. Because sine-problem yokuhamba sihambe sikhohlwe ulo osimisileyo, sikhohlwe ulo osenzileyo. Kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, Nyana womntu, uhleli phakathi kwendlu enenkani. Ndiyakudinga kodwa uhleli phakathi kwendlu enenkani. Banamehlo okubona. Abantu ohleli phakathi kwabo ndibanikile amehlo, banawo amehlo, kodwa noba benawo amehlo, kodwa
Exactly. Uthixo ukunika amehlo to see, akunikeze indlebe to listen, akunikeze impumlo, which is impumlo to sense. So each part la emzimbeni wakho xa ingasebenzi ngendlela ekumele isebenza ngayo. So in other words, if impact yakho uphilapilese yona awuyisebenzisi ngendlela ekumele isebenzisa ngayo, ingakulindela esihogweni. Njengoba silapha kusuyelwa izwi lakhe, uyakhona intoba nepart lebekwe phezulu ingabe iyakwazi na ukulifa, and then after ilifile ibe seyiyalenza. Ipart nepart esemzimbeni wakho. That is why next kwenye indawo ebesithetha ngayo ekhetha ethi umzimba wakho indlela ukusebenzise ngayo ithi ibhayibheli iyophendula nangawo phambi koThixo. Ngoba ilungu nelungu linomsebenzi walo to serve God, to serve the purpose. Abantu wena oyitholisela phakathi kwabo yinkwele ngani? Bayathina abantu, nonsense. Wika abantu kodwa hlele esihogweni awuyabona ukuqhuma isihogo. Ugeneration ahead. Dingenwe emoyeni wakho. Mawungena emoyeni ikwenza ungabi ne-appetite yezinto abantu abane-appetite for. I remember other day uTata uBheki besikhathi eletha amanzi wakho okugcina. Uthi mina la ngihleli nabafazi. Kodwa ke umfazi uthi ngihleli nabo bebancane. But uthafuna oyibani lapha phakathi kwabo. Ongaze angishole ukuthi ngelanga ngaba nelihleli ngoba. When ndibona wena mandibone usisa in Christ. And then if usekhona into bangibona wena kube khona into evumbukayo, it means there is something wrong in me. Andikasindiseki. Akathi uThixo wena aba bantu ohleli phakathi kwabo njengoba uenjoya namanyala enjoy ukuhlala phakathi kwabantu abenza amanyala. Yo ifriend yakho nayisema isemanyaleni but ayeke kwazi ukuhlukana nefriend yasisuka uthi aba bantu aba bayandidika badinga abantu bakho ohleli phakathi kwabo. So in other words, uThixo akakwazi ukusebenzisa because of abantu ohleli phakathi kwabo. So my people understand what it means. We die in the consequences. It's not the compromise.
sokuthi masangamsika uzawuqhubeka makaqhubeka ithi phakathi ngathi makanikele kusapha kunoba ube nekhaya ngoba usele friendship wena nosapha usele uhlobo losapha. Yomuntu omfundelayo ngelixesha ngakulahla ngesandla ngithi continue, ngelixesha manje ngijonga ngithi continue. Abeva ngokuba bayindlu ene uthi abeva ngoba bayindlu enenkani seyenzekile uba wathunywa wathi uthixo ndibuthuma kubo benza wathi ndikuthuma kwindlu enenkani eleswa We are not here to condemn anyone, but we are here sizodandalaliza the truth in here. Is your team the float? Ngoba noma sisabiyela wase yishwa sibiyela kodwa ngomso yo jayele esikhokwe ngoba isono sithintele insebenzo kaThixo. Full stop. When you continue sinning, you need to know what we are spoken. There is no heaven for sinners. Sinners, say well. Singamiziyela sizothakula abo. Sizothakula ibuye. Ukuze izono zenu sifilwe. Isono esingavulwanga asiqinwa. Isono siyavunywa ukuze siqinwe. wena ke nyana womntu zilungiselele And now let it go in best.
Jacob chapter 5 verse number 13. Ukuze niphiliswe sinamandla isikhulu selungisa yaye siyisa. Fuduka elangeni kunini ucompromise. Kunini ucompromise. Fuduka shepherd wendeleka engayo mphiki. Jesus.
abaphuma kulungile kodwa isale na phuma phakathi kwabo phuma kwiqhweneka eqinisiwe nguThixo ohamba negqwirha mawuhamba nabathakathi uyofunda ubuthakathi ungazange bawumthakathi ukenaba umthakathi phuma phakathi kwabo bakhala befundisa uyayazi opposite ngoba ngantrain nonsense ye-fraternal lento kuthiwa i-fraternal isiqubo sikasathane la kupleno ukuvalelwa icebo likaThixo uvalelwa abathunywa ngathi ngiyayihambe nonsense leyo mangifika la emafeni afika ngayigusha edla yodwa bakhala ngabe ngena sithathana nto leyo because I need God in my life. I don't need people but I need him. Hey, phuma phakathi kwabo phuma bhalisa ilanga libalele uma sikhonisiwe ifake i-registration letter ilanga libalele phuma ufuduke endaweni yakho uye endaweni imbi emehlweni abo. ababaza basengxakini noma kuyofuna ntoilakonza ngamanje because ukufuna ukufuya ukwenza inkomo negusha wayifeka bese kubuhlaka bomdaka because bakhohlakela befundisi bathi bayabiyela kanti babiyela inonsense zabo basophuma ovekile fela kule nonsense uthi umqusho ngoba uqunjelwe kumilala ehlaba umkhosi Ufuduke emini emehlweni abo. emini emehlweni abo Ufuduke endaweni yakho endaweni yakho sivale uye endaweni imbi emehlweni abo. endaweni emehlweni Mhlawumbi babone. masibona ukuthi ngani singasinto ukuthi uyafuduka mhlawumbe awuqala babele ezinqondweni lapho ukuthi no kuba uqale umsebenzi two things mhlawumbe bawuthi mhlawumbe bangaboni two things mabengabonanga sujika kodwa mabebonile usengabaniki ngoba xa lithi mhlawumbe it means maybe amehlo abo ayovulela isikhathi sokudlala ugasi because siyabuya ngomso thethanilani omnye nomnye sigcwala umoya wentabekwana hayi ufacing reality Mhlawumbi babona. awubi bobona Ngoba bayindlu enekani. uenenkani Uze uyikhuphe impahla yakho ngokwempahla yemfuduka emini. uzoyikhupha impahla yakho ngokwempahla yemfuduko emini quickly siyabala quickly Emehlweni abo. emehlweni abo Ke wena uphume ngokuhlwa emehlweni abo. ke wena uphume ngokuhlwa emehlweni abo Njengoba uphuma kwabathinjwa. njengokuphuma kwabathinjwa Gobhoza eludongeni
not gonna be easy. It's not gonna be easy. When uthixo ethi gqobhoza edongeni, so ngamagama yenza into engekhono ukuthi do something which is ezawumangalisa abantu ukuthi kwenzeka kanjani, uphume kanjani edongeni, ngoba makuphuma la it means iyoba ummangaliso. Gqobhoza phumela edongeni, unese inonsense ezakusesirhwagweni. Gqobhoza phumela edongeni. Uyawufela apha wena, kodwa ithi iBhayibheli makuvale la mnyango nalo mnyango, gqobhoza edongeni, phuma edongeni. So in other words, le nto esinayo ayiphindeleki. Wamafala pha, ufalwe nalapha, kodwa udonga lukhona. Sizoshayisela, siphumele edongeni. Mnyama buqhubuthele ubuso bakho, bese xa unokubabona ungajika. Mhlaze ma unokuhlangana nabo ingakwenza ukuthi ujikise igqibo, ithi qhubuthele ubuso bakho. Xa uqhubuthelisa ubuso bakho utshaba ngeke ulibone, kodwa xa uqhubuthele khona la kuvuleka khona. Ubuqhubuthele ubuso bakho. buqhubuthele ubuso bakho, ungalikhangeli ilizwe, ngokuba ndikwenze isimanga kwindlu kaIsrayeli. Ungalibheki ilizwe lakho, ngoba wena you are special to me. Ndikwenze isimanga. You are different. Awufani nabanye abantu. Phuma ilanga libalele, ungabheki ngasemuva. Ngoba wena nikwenze, uyawufika nini kwi-level uthi bakufuna kuyo hleli phezu kodaka. Moya uyafuna umuva nempilo yakho, ubanjela udaka laphume enkakeni, noma kuthiwa udaka kudingana, ngoba siyaphuma enkakeni. Siyaphuma ngeke sisetshenziswe udika sisesedakeni. Kumele sithathe isitep sokuphuma edakeni, siqhobhoze edongeni. Ulife wensindiso ayiyo into ocinga into yoba yiyo, ayonto elula nayo public place le. Siyaqhobhoza, siyaqhobhoza. Ngeke wabona amandla kaThixo lenaso isibindi, uthi asebenzi ngabantu abangenasibindi. Mabheke funa abantu abasonga lento, abantu abasawuma bafaka ibuzi lentini.
ummiselo wakumyalelo uthini uThixo wake wathetha wathi uThixo into enkulu na uThixo wakuthetha nawe ngaphandle kwezesixeka kubalulekile ukuva umyalelo kaThixo. That is why kubalulekile to build your relationship with the Holy Spirit. Umoya wengcwele uperfect. Umoya wengcwele akanazo mistakes. Umoya wengcwele akakwenzi okusihlupho. He is perfect. If you depend on him, you won't go wrong in life. Depend kuye moya wengcwele. Sizwe ukuthi mina ngisicele or ngisiveze kuye njengesahluleki ngenamandla. Each time ngiyakuye ngitshela kahle ukuthi mina ayikho into engayenza ngaphandle. And mangaze ngishiwe mina I'm lutho. I'm dead and useless with no choice. Depend on kuye. Xhomekeka kuye. Uye o-perfect. Izinto zakho ziyoba perfect. Masokuxhomekeka. Makathi noma uyafika ebusuku, afike ubone umuntu ongenathemba ngifika. Athi umhlabeni besitha. So that the Satan figure away after the mark. Deep power, yes, is cut. So that's why this is constant and so in other words, as you know, Tom Gedwood, ukuthi ngabasinazo yini isixhobo umuntu ngamunye uni ephethe isixhobo sokujabalisa kuba ngijongile la the one weekend uthethe message eyi-1 yokuthi go deeper in prayer, 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 go deeper in prayer. Ngoba into ezawusenza sibe yinkinga prayer.
minus anointing the prayer. It's useless. Ungagcotshwa ube kusandla but fumanise ukuthi ubethwa ngumuntu ongazange wabekwa sandla. But ugcotshwe lizwi. Iprayer iyakugcoba. Ube powerful than abantu abagcotshiweyo bathanjiswe kuwe. Prayer can change your life completely. When we are praying, asigabisi nangesikhundla sethu. Iprayer ikuthatha ikufake ofisini efaneleyo. Iprayer. Ngoba kuyenzeka sibe ngabo abantu esingabo kodwa sibe singaqualify ngezenzo. Because into efaka umuntu ofisini iprayer. Into equalifya umuntu iprayer. Into edingayo ngabantu abaqualifyayo basebeyakhela ufa yobimile leseyihamba ngesiqhelo. Yeah. When you think of second, you ask what you remember, you sing up. Let us go big prayer. And it's not priority. You know, any sign. What mountain has you focus? When you speak to God, you close the method. You will never see God in the method. And then even your action, your body language, it will tell us what your body language. There is no word in the Bible that when you pray, close your eyes. But when we close the so it's one of your texts as attacking prayer. So it's only like a cool at the nonsense you're going to present because our mind. Because when you pray, you need to focus. When you pray, you need to check your mind. When you speak to your God, you cannot speak to your God, but your body language is in it. No matter what, because it's sign you were playing. Focus, close and open spiritual eyes. Stop on the bed of in prayer. Katalala baba fada resto nyama. Bafula resto. Gamoya. I'm calling out. Today our sense is being moved. Yeah. The meeting of the last is got to be a vessel. What a power. Because most about to Abatendela is really they don't pray. Because they know how to preach. They know how to fix ceremony. But laba batipenda umoya wenyewe. Ngoba siyabazi ukuthi singafiki lathi nebesibele ukuthi sikufika khona. Noba besinike imisebenzi isemoyelanga kodwa singakwazi ukufika lathi ngasifuna ukufika khona. Ushayisa ihambo bekani wenze lathi yesiwe nje. Sibe sesiyafana. Ngendlela yesango eliphezulu. IBhayibheli lamadoda kwezinje. It has
ngesango. Ungaziqhathi mntaka baba ngokuthi ukholwe ukhonze ungathandazi. La madoda ezayo ithi iBhayibheli eza ngesango, singaqali sibe phezulu thina kodwa singaphumi esangweni eliphezulu. Because kuyenzeka sibe phezulu kodwa sibe singaphumi thina kwisango eliphezulu. Kuyenzeka ukuthi sibe phezulu sibe singalibhungayiswa lisango eliphezulu. Elikhangele enhla. Ithi iBhayibheli isango likhangele enhla. Ileyo iphethe ngesandla. Ileyo kulamadoda iphethe ngesandla Izixhobo zayo. izixhobo zayo, ngoba izixhobo zifumaneka kwisango eliphezulu. Izixhobo zayo zokuhlekisa. Yakwazi ukuphuma edongeni ungasitholanga izixhobo zokuhlekeza. Sithola amandla kuqala before starting step. Maithe wafika iwewe lithi ngothola amandla. Kukhona indoda phakathi kwawo eyambethe ilinye namhlophe. iBhayibheli amandla lamadoda. So lamadoda ayengahambi kodwa. Please help us. Inezinto zokubhala ekhangele. Ezake ema ecaleni kwesibingelelo sobhedu. Ubuqaqawuli bukaThixo kaSirayeli baye kunyuka. Akhona into njengaleyo bafumana ukuba ishiyeko zeBhayibheli isikhaya makufuneki. The glory it buqaqawuli bukaThixo. Ubuqaqawuli bukaThixo kaSirayeli baye kunyuka kusuka eKherubini. Sithandazela indima yobuqaqawuli be-glory. Ma i-glory ikhona siyancipha thina ivele yona. Kodwa the moment i-glory isifa ngemntu, kwakukuyindoda amana eDibhayibheli kwindawo ababekuyo ithi yayigcwele nobuqaqawuli. Siza kubona nathi namhlanje, asikuboni ngoba silila, siyolila ngoba siyabona. Mela vele uThixo masiyanganayo. Mela sithandazele lokuvela kukaThixo masiyanganayo. Ngoba into ebulalayo ukuveza uthele wena. Usuka eKherubini Usuka phezulu. obebuphezu kwabo. Soneta khona soneta. Baya emnyango wendlu. Ithi uqaqawuli babo
kusuka phezulu buye emnyango wendlu. Wamemeza endodeni eyambethe ilineni emhlophe Ememeza endodeni eyambethe ilineni emhlophe enezinto zokubhala ethangeni layo. iBhayibheli wamenyezwa endodeni, not emadodeni, wamenyezwa endodeni, but among amadoda wamenyezwa kule eyambethe. Nasibambe le yambethe ilineni emhlophe wasekuthula umyalezo. Wathi uYehova kuyo, qanda esazulwini somzi. Bekuthiwe phaqala phuma kwindlu enekhala. Naw kuthiwa ke ngokungapha kuthiwa qanda. Uthixo afuna magwala atakulikana qanda kwakufanele ukuthi fotoza qanda phakathi naphakathi lento Uthixo athi yenze ukuqanda esazulwini sakhe ukwenza into engenziwa, ukugqobhoza eludongeni kukwenza into engakhelekanga. Wathi uYehova kuyo, qanda esazulwini somzi. Wena uyika abantu kodwa uThixo uthe Qanda esazulwini somzi, esazulwini seJerusalem. Ubeke uphawu emabunzini amadoda adumayo. lento bekuthiwa yenziwe apha akusinto ibingenziwa libhetshebhethe bayifokofoko, ngoba bakuthiwa qanda esazulwini amagama ayikho lula lento nokuthuma moyenza. And then there's the faith that born child kodwa kuthi qanda and then ndibekele ngeke ngizibona kodwa kuthi please don't be afraid. Yana wazala madoda pataka mabheje kodwa ithemba lami lilapha kukweze. Ubeke uphawu emabunzini amadoda adumayo. Ubeke uphawu emabunzini amadoda adumayo Ancinayo. Ngenxa yamasikizi onke ayenzekayo esazulwini sayo. abantu abalexiyela abangenankinga ukuthi kwenzekani waba uthi uThixo namhlanje beka uphawu kwaba abanesinye abanesikhala laba abaneminiho okwenzekayo. uThixo kwenzani uzokwenza loo nto namhlanje, uzofaka uphawu. Uzofaka uphawu. Mnye kuphela umuntu okwazi ukuphawula is the Holy Spirit. Nangoku uzasiphawulela abantu bakho magcwele. May we all stand on our feet and come forward. Simame nyawo singaphambili.
lithi indawo babeme kuyo yayigcwele ubuqaqawuli. Phuma nje kahle esitulweni sakho. Uyaziphawulela. Vala amehlo akho and be ready to receive the power. Thank you, Holy Spirit. Thank you, oh God. Nangu umuyingcele ekhutshwe ezulwini esidla. Nangu esidla uphethe uphawu. Uyafana.